الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر ومقدر القدر، لا يقضى شأن إلا بعلمه ولا يقع شيء إلا بأمره. الحمد لله الغفور الرحيم الغني الحليم، أنعم على عباده المؤمنين بالإيمان وهداهم بالسنة والقرآن وعلمهم أركان الإسلام. نحمده سبحانه وتعالى على ما هدانا واجتبانا، ونشكره على ما أعطانا وأولانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يقع شيء في الكون إلا بقدره ولا يقضى شأن إلا بعلمه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، حجة الله على عباده وهدايته لأوليائه ورحمته لخلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wasting hakasanglit iban kapudji pamahasutsi Allah, serta salawat iban salam pajungjungan Nabi Natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lapay na in mga kasahabatan niya iban sin ahli kalwarga niya. Ummat al-Islam, patumtum sin Tuhan na tu Rabbul Alamin, katuktan yukatan, hama na sin ayatan amuin nabasa na tu, long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uhay kamu mga bariman, pag mabuga kamu simmatan, kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta ayaw tuod kamu magrida ni kimatay, buat malingkan in kiaunan niyo, in kamu yan Muslim sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan yaun kamu halikusan sin agama Islam. Ando kaylo bago ra in bulan Ramadan na maidkato taniyo katan. Sarta bang nato bista-bistahon amo pa ini in hikarwa jumaat sing kita niyo was sing katay kudkato tanyo sing pagtawagon bulan Ramadan. Alhamdulillah, in tiap-tiap bariman na upiksa niya marayaw in pagtawagon bulan Ramadan, tan tutuod nagparuntungan na siya sin paruntungan sa taud-taud hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sorta inday na mga sarayaw-rayaw naman siya, in amuin bang uno-uno na in ammal ibadat na paragpus niya, na palindog niya, na tunay niya halawman sin bulan Ramadan. Pagsakali may kutman in bulan Ramadan, ando yaun siya masi-masi nagpapalindog sin ammal ibadat yaun, minsan pa in kiaunan niya hagwa na sin bulan Ramadan. Sarta tumtumuntan yung mga palanggungan na muha agama Islam,
Aun din ha mga hikmat bang may tapyarakatu tanyo sin Allah Ta'ala in bulan Ramadan. Serta insa berakkal na mu'min pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang aun na hasil niya, pangadjian din ha mga hikmat kabayaan sin Allah Ta'ala, hawak tuman di matungkan niya in bulan Ramadan. Indin ha mga hikmat longta sarayaw-rayaw na mahasil sin kita beriman, amuna inhinang kita nyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, halaw man sin bulan Ramadan, sampurna Muslim pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab mayta, sabab aun mga manusia nagbubuhalin sila Muslim, sumagawa bukong sampurna in pagka-Muslim nila, pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabiya na kuman gatos tabiya, agun-agun timuktok na sadya in pagbuwal nila Muslim, doon hangan sin pagtawagon Muslim. Sumagawa bang kitaon, in kabatinan niya bukong sampurna in pagka-Muslim nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pabang natudongdongan in ayatan sin Allah Ta'ala, panagnaan biyasa sin kita nyo, in kabayaan sin Tuhan na Rabbul Alamin, in mapatay kita nyo, in kiaunan sin kita nyo, Muslim sampurna pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pangasuro, unubaha, in pangilahan sin kita nyo, atawatan ku'no nato, maiyan in ginhawaparan nato, in kita nyo nahinang na sampurna Muslim pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin pagbahasahon bukon sadya Muslim hangan, sumagawa hakatibukan si Buddha hakatampalan iban hakatapukan in ikaw Muslim kau sampurna hapangatod sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indin ha mga pangilahan sin kita nyo muna-muna. Amuna in hadith dita sin Nabi tanyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amin long niya buni al-Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa sawmi Ramadan, aw kama qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna maiyan mo ini ikaw sampurna Muslim pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang tuwan timindog doon hagin hawabaran mo in lima parkala rukun sin agama Islam. Ininimakta maklum ka tanyo katan bang uning pagtawagon rukun sin agama Islam. Sari di puwas mo magmunakon, magsyahadat hakatunggal sin Allah Ta'ala in siyara in pagtag-ipunan sin ikaw. Iban in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, magmunakon kau in siya ipon sin Allah Ta'ala sarta hinapusan Rasul, hinapusan Nabi piarasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mutuan patubtubon hadila mo in pagmunakon mo hakatunggal sin Allah Ta'ala iban hakapag Rasul sin Nabi tanyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Gaman sunuan mo sin amuin amal ibadat daakan kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya na sin pagpuno, biya na sin pagsambahayan. Ininidain ha mga rukun sin agama Islam. Pagpuasa, paghaji pa Baitullahil Haram, iban na sin pagpuasa apabila dumatong in bulan Ramadan. Na in Muslim sampurna pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang niya mapalindog in mga nasaput tarupon sin agama Islam. Amo ini in puntukan puunan, sin in ikaw mahinang kau sampurna Muslim pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang upamapunta in ikaw, nabiat na halaw man sin bulan Ramadan, magpalindog sin sambahayang 5 wakto, nando kaylo, di mo patuptumod halaw man sin bulan Ramadan, sumagawa in pagsambahayang mo, in pagpalindog mo sin sambahayang 5 wakto, dahon mo siya pagwa sin bulan Ramadan. Sabab doon masampurna in ka Muslim mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno pa yung pangilahan tanyo, amuin maiyan na to, hagin hawaparan na to, in kita nyo Muslim na sampurna pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab kalagihan sing kita nyo kahatihan, hasupaya matarbilang tanyo in ginhawaparan na to, in mabilang kita nyo Muslim sampurna pa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sabab amo ini iniyangot kato tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin. Inapavila ko dagpakan na sing kamatay, matanto mo paginhawabaran mo, in ikaw yan nabuhi ikaw Muslim sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith kabaita sin nabita ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo insuy-suy kato tanyo sin Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Long niya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraquha wa indaha mathalul muslim. Fahaddithuni ma hiya. Fawaqa'a an-nasu fi shajaril bawadi. Qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla. Fastahyaytu thumma qalu haddithna ma hiya ya Rasulullah. Qala hiya an-nakhla, rawahu al-Bukhari aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ang kaminsan sin Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, nagsabdalong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin nabita ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna minas syajari syajaratan la yasqutu waraquha. Matantod law niya aun din ha mga punuan kahoy, hambuok kahoy din ha mga punuan kahoy, wayroon long niya magkatanak, dahon din kaniya. Ay bil makna wayroon maupas doon kaniya. Sarta long niya in upamahan sing kahoy inilong niya, biya siya long niya sin upamahan hambuok Muslim. Atawakan long niya in kahoy inilong niya punuan kahoy ini, biya siya long niya sin upamahan hambuok Muslim. Long sin Rasulullah fahaddithuni ma hiya. Suyi ni wa ko bang punulong niya in kahoy ini. Long sin Abdullah ibn Umar, ingkatan mga kasahapatan amun yaun doon hatir. Hama sa mga subuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di magan impikilan nila, pa mga kakahoy-kahoyan amun yaun doon hataas gimba. Di mo padmat impikilan nila sarta, naglawag sila bang unuing kahoy pag iyanon niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawalong niya wawaka fi nafsi annaha nakhla. Sumagawalong sin Abdullah ibn Umar, asal si mandong papikilan ko in punuan kahoy pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in yaunlong niya amo na impunuan kahoy sin hulma. Atawatan bang maripakato taniyo punuan kahoy bihantang niyog yaon. Nalong sim mga kasahapatan, doon man di nila kay nga tanbang unuing kahoy yaon, iyasugo nila nagbalik in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, baytay kami bang unuing punuan kahoy yan? Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya datuot sin angan-angan sin Abdullah ibn Umar, impunuan kahoy yan long niya, amo na impagtawagon ang nakhla. Punuan kahoy sin Umar. Impangasugo sin kita nyo, uno bahain makawa na to. Atawatan mayta kita niyo inhambok sampuro na Muslim, hiningot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahambok biya punuan kahoy hulma yaon. Atawakan pagkato tanyo di biya punuan sin niyog yaon. Unuin aun doon hapunuan kahoy yaon, bang ma-apply dumagbos ha ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, masampurna in pagka-Muslim niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato sadya kita on may taiyo pa masin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhambuok Muslim pahambuok punuan kahoy hulma. Sarta tiyanto niya, in kasampurna sin hambuok Muslim, dumagbos pag-aun pangadjian makawa niya hambuk punuhan kahoy hulma yan. Narin na sabab yato, ingaton sing kita nyo, unuin aun yaon doon hapunuan kahoy hulma yaon. Sarta bang ma-apply sing kita nyo maripaginhawaparan na to, masampurna in pagka-Muslim sing kita nyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din ha mga tibayhuan mahasil sing kita nyo, hapagpahilingot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahambok sampurna Muslim naon pahambok punuan kahoy yaon, punuan kahoy sin hulma atawakan bangkato kita nyo, punuan kahoy niyo, muna-muna long sin mga kaulamaan, in punuan kahoy yaon long niya, aun gamot niya, inasin niya. Sarta aun mga sangan niya, iban aun bungang kahoy niya. Ang palong niya in inasil yaon,
bangkan nalun sin tiap-tiap umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbakawa niya pangatsi andun in sa kaula-ula, subayra isab aun asal sin pagparatsaya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay tumubuin pag-iman doon hapiki jantong niya, amuyaon imahin ng puunan. Sinkabuhi in pamaratsaya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sartalong niya in mga sangayaon, amunayaon in indaginis, tibayho an ammal ibadat daatan katutanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang dumayaw in pag-iman, piyatubok mo halom simbigi jantong mo, tan tutuod gumaan kay mo in katahan pakaradyaan daakan ammal ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pabang dumayaw in paghinang mo ammal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na dumayaw da isab in bunga atawakan in kakahinang mo. Sin ammal ibadat hinang mo yaon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang dumayaw in ammal atawakan in bunga sin ammal ibadat hinang mo, tan tutud ikaw na yan in magparuntungan hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin paruntungan sa lagbo-lagbo, muna-muna di hadun niya labi awla na rin tuha adlaw mahuli. Damikyan, in punuan kahuyaon, longsin mga kaulamaan tanyo, di siya mapuhi, isa-isa niya sa sumagawa, subay mo siya bukuan sugan sin tubig. Bihad tura isab in kahantan sing kita nyo manos siya. Wayroon hakikat sing kabuhi tanyo, bang in pangatayan sing kita nyo, di tanyo kadasukan sing pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buhi-buhian kaw hapangatod sin mano siya riha dunya. Sumagawa bang wayroon parsugpatan sin jantong mo pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, agad tuwan wayroon kapuspa iddahan mo hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paingkabuhianan matan, amo na bang indigi jantong ta, yatubuan ta sin pag-iman pa Allah ta'ala, hinduan ta sin kalam sin Allah ta'ala, iban sin kasunnat-sunnatan sin nabitan yung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Damikyan impunuan kahuyaw nung sin mga kaulamaan tanyo, bang nato kita-kitaon, sambil siya parati siya sin Allah ta'ala halom sin Quran, asluha thabit. Inpuunan niya long niya, lando in pagod niya, lando in tutog niya. Na, bang inpunuan kawiyaon, lando in pagod niya, lando in tutog niya, subay dahi sabin nagbuguwal bat iman, nagbuguwal muslim, bihado in kahantang niya. Di siya majugtug sin uno-uno pagkaradyaan, in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, tap-tap tutog. Di maghihilang sumagawa, gamman magsusu. Damikyan, bang biyadiin katutog sin pangyanom kahuyaon, subay raisab in kaaunan niya maghinang amal pa ibadat pa Allah ta'ala, nakalando in tutog niya. Bang siya magsambahayang, tutog siya magsambahayang, tutog siya magsadakka, tutog siya magzakat, tutog siya magpuasa, bukun timpo-timpo sa siya in paghinang niya amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, yaon doon kanya in pagtawagon katutog kahuot, sin pag-iman, iban sin pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in punuan kahuyaon, long sin mga kaulamaan tanyo, di siya tuwan mapuhi, buat malingkan subay impyag tanuman kanya in lupa niya marayang. Bihad ko rin sabing kita nyo bar-iman. Subay tanyo taliun tumtumon. Subay in kahalan sin kita niyo. Biyubuhi na to siya halom karayawan. Ay bilma na jagahan sin kita niyo in pag-usahan na to. Biyasin kagi-agi simpunuan kawiyaon di siya mapuhi subay halupa marayaw. Nabihad to ray sabing kita niyo. Subay in pasurun na to, palom sin tiyan na to, palom sin jasad na to. Kawa siya din hamarayaw. Sabab may ta, bang in kawa sin pagkaon piyasot na to, palom sin jasad na to, sin kinhawabaran na to, kawa siya din hamangi, guwa din ha usaha bukun marayaw, guwa din ha usaha gandariba,
Guwa din hausaha pang anyaya natan tutuod. Dumatong dain waktu, mahinang pa ini sabab hikabinsa na sing ginhawa barantan nyo. Bangkitan nyo, dumatong na pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan lang sin mga kaulama ang tanyo, inpunuan kahoy yaon aun waktu, aun mga magtubok doon kanya, mga sagbot makarihil, makadihil kamudaratan kanya. Narin hasabab yato maghajat inpunuan kahoy yaon, insubay siya kajagahan, din ha mga sagbot pukun marayaw yadto. Kaigan niya, hasupaya di makadihil mudarat maun papunuan kahoy yaon. Nabihag ko rin sabing kita niyo, longsim mga kaulama ang tanyo. Kalagihan kita nyo mag-ayat magjagasin ginhawabaran na to. Kalagihan kita nyo mag-ayat magjagasin amal ibadat na to. Amuin, wayroon makarihil kamudaratan kato tanyo. Wayroon makaabi-abi kato tanyo. In, yaon na kita nyo naghihinang sin karayawan. In, awang makaabi-abi kato tanyo. In, makaig kita nyo doon din hahinang marayaw-yaon. In makagawa kita nyo din hapag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subayra isab kita nyo majaga. Hagin hawabaran tanyo, iban ha mga amal ibadat tanyo, ihinang tanyo, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan lang si mga kaulamaan tanyo, inpunuan kahoy yaon wayroon dirihil niya, pat malengkan kamumpaatan sadya pamanos niya. Kataan parts niya, makarihil kamumpaatan pamanos niya. Inpunuan niya, ando, mausal mo hipaghinang simbay, hipaghag simbay, hipagdigning simbay. Damit yan, insumping niya, mausal mo hikapag-atop simbay. Sarili inkataan, parts sinpunuan kahuyaon, makarihil sadya siya kamumpaatan pamanos niya. Nabihad to raisab, insubay tali unsing kita niyo, ummat sin nabita niyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insa kaula-ula, subay in kiaunan sing kita niyo, makarihil kita niyo kamumpaatan, mapagkahinato manos niya. Makarihil kita niyo kamumpaatan, piapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta, sabab hambuok yatto rin hay kasampurna, simpag ka Muslim taniyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan, impunuan kahuyaon, sibo datuan, ulan, hagbot, paso. Iban sibo ra, uno-uno na inkahalan sin dunya, kakitaan mo bang biadiin ing kapagun ing katutog niya. Minsan uno pa in dumatong maun kanya, minsan magdunok na sin ulan, iaunda siya timitindog, sintindog kandiri hakaaw niya. Damik yan in kita nyo iman, nagbubuwal Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala, subayray sa bihad tuwing kahalan sin kita nyo. Minsan uno-uno pa musiba, in hiparatong katutan nyo sin Allah ta'ala. Subay kita nyo masabar, biyasin kasabar sin punuan kahuyaw. Sibudakan musiba hapangatot sing kita niyo. Malagko atawakan manahut atat kala in yaun piaratong kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay yaun doon timitinggil in kasabar nato. Tumayma sin panandas musiba piaratong kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yalong sin mga kaulamaan tanyo. Indin ha mga tibayhuan hikmah makawa sing kita niyo. Hapag paagiat sin nabita ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pahambog sampurna Muslim, pahambog punuan kahoy ini, long sim mga kaulamaan taniyo, impunuan kahoy ulma yaon, apabila tuwan magsusungin adlaw, magsusungin pangmuran niya, magdarayaw siya. Magpapagun in kahoy niya bang muusalon. Bihad to ray sa blong niya, subay in kahantang sin nagbubuwal Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ati hatiyap-tiyap sumungin pangumuran niya, subay raisab magsusung, indayaw laku tabiat niya, indayaw sin pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lungsin nabita ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. In sarayaw-rayaw na long niya manusya, in himaba in pangumuran niya, sarta gamman di mayaw in kakahinang niya.
di mayaw in kakahinang niya papagkahin niya manusya, labi awla na di mayaw in kakahinang niya patuhan niya Rabbul Alamin. Amuin long tabang uno indiakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ando pagmuhut-muhutan niya hinangon, sarta pang uno inpianglangan kanya sin Allah ta'ala, pagmuhut-muhutan niya ray sablayo ang tinggalan, in mga pakaradyaan niya. Sartalong sin mga kaulamaan tanyo, aulong niya pagtawagon janto, sin punuan niya, aun sabiya, bang hapunuan kahoy, amin pagtawagon long niya, dabong, sambil sayo dabong, inyad to biya siya, hantang jantong sin kahoy yaon. Na in kahoy naklayaon, aun pagtawagon kan niya aljumma, amuyat to in jantong puunan niya. Sartalong niya, in yaon, in pagtawagon jummar yaon, nakalando in limo, iban silanab niya. Nabihad to ray sablong niya, subay in kiaunan. Sin nagbubuwal Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay tuwan in jantong niya, malimo, subay in jantong niya sawasa, malayo din ha igil, malayo din ha jangki, malayo din ha anipugho, malayo din ha dugal, malayo din ha astol. Sabab tuwan amuyag to, in mabilang in mano siya, bang in mano siya, malayo din ha mga pakaradyaan niya to in bigi jantong niya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, dahin ha mga tanda yadto in siya rin ha mga Muslim sampurna, fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Damik yan long sin mga kaulamaan tanyo, in punuan kahoy yaon kailo, na in kamumpaatan niya, wayroon piniun niya wakto iban masa. Hisiusyo in mabaya, humasil tumawat kan niya, kumawa kamumpaatan kan niya, makarihil sadya siya madto, pamano siya, amuin mabaya, humasil sin kamumpaatan niya, undon kan niya. Nalaw sin mga kaulamaan tanyo, subayray sa biyad to in kahalag, sing kita nyo Muslim par iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay in kamumpaatan, hikarihil taniyo, muna-muna pa, papagkahin na to, mano siya, papagkahin na to, piyapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala, subay wayroon wakto iban masanya. Hati niya, subay hakatan wakto iban katan masa, yaon kaw nagmamarayaw, sing kahalan mo, sing pakaradyaan. Nagmamarayaw kaw sin lako tabiat mo, nagmamarayaw kaw sin pagsumadya mo, nagmamarayaw kaw sin paghinang mo, amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta wayroon mano siya, in sumuok kay mo, buat malingkan, di kaw makapagrida, inni lumayo kay mo, in mano siya yaon, hawayroon mahasil niya kamumpaatan doon kayo. Sarta hisyo pa yung pagtawagon Muslim sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin long sin nabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. In pagtawagon long niya Muslim sampurna pa Allah ta'ala, hisiyo-siyo long niya in Muslim atawakan, in masalamat in pagkahin niya Muslim, din hakangian sin liman niya, iban hakangian sin dila niya. Di siya tuwan makaus-us, makapuhinga pagkahin niya manus niya. Di siya makaus-us manglupak, papagkahin niya Muslim. Di siya makaus-us, makapanglaka-laka. Di siya makaus-us, makatuhuma. Sari di tiap-tiap waktu atawakan hakatihabaan sin waktu yaun doon in pagkahin niya Muslim, salamat din hakangian sin simod, iban sin dila niya. Sarta, indain ha mga pangilahan pasingkitan niyo, atawakan maiyan na tuin kita niyo Muslim sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin iyan sinabita niyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu, wa la tabagadu wa la tadabaru, wa la yabi ba'dukum ala bay'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-Muslim akhul Muslim, la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri'in min asy-syarri an yahkira akhahu al-muslim. Kullul muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Indain ha mga sifat papangilahan sin kita nyo sin sampurna Muslim, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala,
amo na mga manusia, atawakan nagbuguwal Muslim, wayroon doon, amuin anibugho haantara nila. Amuin wayroon doon, anibugho niya, papagkahin niya, atawakan patay manghud niya. Amuin bang kakitaan niya, intay manghud niya, kiridjikian, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin ridjiki mataot, amuin umangan-angan siya, pangbiadiin malawain ridjiki iyaon doon, hatay manghud niya bariman, hatay manghud niya Muslim. Wayroon imbihat to parkala antara nila. Sarta, bukod na isap kakahin ng sinagbubuwal Muslim, sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin, law sin nabitan ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bang aumbihan mga dagangan, bantog-bantugon niya in dagangan ini. Minsan pa upamakunta in kiaunan sin amuin diaragan ini bukon siya marayaw, sumagawa bantog-bantugon niya. Long niya ini marayaw sa ini bihaan, hasupaya sadya kailo. In pagkahin niya, intay manghud niya Muslim yaon, maya sumub, hasupaya mabin niya, indagangan niya, minsan pa yung kiaunan niya bukod marayaw. Sa wayroon isab maksud niya, in mabaya niya bihon indagangan niya. Wayroon. Biasin sa kaula-ula, biaon pang dupang dito. Long niya inibihan na ini, marayaw sa ini. Nawayroon niya to rin ha mga adtat na kutabiat, sinamuin, nagbubuwal Muslim sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta damikyan, Muslim sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya makagausumi ng tikmuhanan, amuin dumugal impagkahiniya, maunkan niya. Damikyan, nagbubuwal Muslim sampurna pa Allah ta'ala, di siya makagaus, inamuin bugtuon niya, kasila sa doon haantara, simpagkahinya Muslim. Sarta, nagbubuwal Muslim, pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya makagaus mang anyaya simpagkahinya Muslim. Sarta day sab, di siya makagaus pang inpagkahinya Muslim. Magkalakihan tabang, di siya makapagrida, hindi niya matabang intay manghud niya Muslim. Damikyan, nagbubuwal Muslim sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya makagaus mang himuting papagkahinya Muslim. Amuyadto, indayin ha mga pangilahan singkitan nyo, atawakan, bang nato kakitaan ng mga nasapot yadto, di maragbos, hakakahin ang tanyo, maiyan tanyo, ingkitan nyo Muslim sampurna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والحمد لله الذي أنعم علينا بأن جعلنا من أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا.
اللهم اجعلنا لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.